Kublai pi baro ki perlok pejor ki bisu tenat arpe ya ke vlog jonga bar ki bam sengau tenat ru ki heter jonga ru ngai pene so bhai pi baro sya kene channel jonga. Kumta perlok menta nganang don hang ne kene cakau pengat apa janmet ma tengah record ya kene ke video ngakwa pau pi ngala debu kerting yau kun jonga kun senrang jonga. Te ha ke video baladip nga ong ye pi kumne ba suggest lem ki kerting poke comment section ai lem ki kerting ladanga sengau tenat dengan bu ya kerting ikun jonga da ke bapi da ki kerting ke bapi ai po comment section tementa ngan reveal ya ke kerting jong kun jonga tes ngaba page kene ke video hado bandekut mah ngadon ha ke jeka ke ba itenat ba page ngadon ha ke per kwai mde jonga kene per jong i meit i lok jonga tenga one saying jong i meit lok jonga te i meit jonga hi kumno perlok denam de meit i lok jonga te i meit jonga hi ik per jong i ine ik per kwai jong i tenga donang ne keporjan met te ngasna video hang ne tenga kwa ban share ya pi ya kene te ngabu kerting kumno yau kun jonga dengan reveal pi kumno sa gas ngabu kerting kumno gas mapi gas kumno ngabu piti perlok sene sipo barak wali asam tau neking ulum ba hapo barak wali don une ulum ba ngikot yo ububon pahar une ulum bubon pahar ngikot yo une ulum bubon pahar une ulum ba hapo barak wali like tong nem don lum shu sha no shinuru hapo barak wali da kene ke jaka ka bangadon baro kisor wiring ti lu pio i hang ne ha ka porsen ya pinyo i ki light ki celik belik ka porsen ya nang ne pinyo i ki light baro bat ka sor silcha ru pinyo i nang ne ka porsen ya pinyo i ki light celik melik nang ne ya celik melik bha ka porsen ya perlok hadin bangal di perkhat bonsin ngabat ilok jonga te ngilarai banbu kerting yau kun jonge te kumta perlok don ki baong yenga hagatu video banga request pi ban suggest lem ki kerting don ki baong yenga balai ke kerting ro ban pan yarap na ki we te perlok kwe nga ka ban itu ipi balai nga ong ipi suggest kerting yenga yau kun jonga balai namar bangas shania palat ipi ki perlok ki viewers ki subscriber pilong kum ki para jonga te ladanga sa utanat ki kerting ki papi suggest singa te bale ladanga buru ka de ka kam sniu hatu ka kam sniu kata amde ka kam sniu kam ka bahai kata te don ki bong nga ba bale haban bu kerting khunru haban panjing yarap na ki we te ladapim sngau tanat te nai ju komen kum kini ke komen number am ju sengau tanat kum kene jai komen namar nga ik palat jadi subscriber bar ki viewer jonga tenta ke tau nga pan kerting na i minta pelok lade ke por ban reveal ya ke kerting jong kun jonga kerting kun jonga de banshan nga bu kerting yo kun jonga banshan nga pen ya seriam bat kerting jonga de karshan te ki kot yang aushan Jauh kunjung ngabu ya Banshan DJ Banshan DJ Banshan temde Banshan ngabu ya Banshan te pis ngau kumnu perlok kena kerting pis ngau tenan em ya ka pis tenat te ba komen hapo comment section mo Banshan kumnu kata kerting pis ngau tenan em te tangkene ke ngako ampun pau pi perlok lade ke por ban bengkut kena ka vlog ka short vlog ngin sai kendu ha ko wepat ka long blog la dengan la mo ngan snai pi long blog ka bakam trong te mo kum ta he ngin kendu ka wepat ka blog bye bye perlok